The headquarters asserted that the Iranian forces are at a higher state of readiness than ever before to defend their interest and continue to maintain effective control over the Strait of Hormuz. Peter, wag yung headquarter ayaman na yan na Iran. Giyang kaya tigyan na Iran military. Nag-iitigin na yaman na yan na siya tigyan matatagusi ko higher state of readiness. Tanto kami na tigyan na reparado. Si kwemanan niyan, nakatidawa sa kandipin sa ami. Si sagyang kayamanan niyan, na Iran, nagu mamiminti nami. So kakukontrol nami si sagyang kay Strait of Hormuz, agyan na ni mala di pagagaw. Masakaw explain, habar sa basang ranaw. Masakaw explain. White House priority is removing the nuclear threat. Nakati. The White House Press Secretary state the President Trump primary objective in the current negotiation is the total removal of the Iranian nuclear threat. Nakati. Malo, upama ko giip kakwa na miya ka sugata. Hagiyang ka Iran na miya kapiran matero. Ay manan yan na limit ka pa kaya limitan so di kambal sa uranium. Ay manan yan na nuclear. Uwi na uban yung kuwa. Di ka pa kay. Kau to. Sama na tigyan na si President Trump na ayakombu. Alam ba, objective yan. Udin antap yan. Nagyang kayamanan yan na uranium. Di kambal sa nuclear bomb. Nagyang ka Iran. Nagyan ako ni Mala. Primary antap yan na madaunanan. Nauginan na miya pa. Al Jazeera, barrage of rocket was launched toward the Upper Galilee targeting Sirens. The Israeli military report that 2 rockets were detected, one was intercepted and other fell in the open area. Niya panutulag yung Al Jazeera, adeng ko nutos wayamanan niya na 2 timan a rocket ay nitimbak si sagyang aya Upper Galilee. Amanan niya na makapupunanan sagyang Hezbollah. Adeng ko natingin na 2 rocket ay nitimbak si sagyang Upper Galilee. Yang aya Upper Galilee na sabangan na iya amanan niya na kuan Israel. Mga kabukidan na mga ito awalay ron. Uwid na kukuta na sundarup. Kan yun na alalaw ng Upper Galilee. 2 timan na tigyan na mga inilanso na mga rakit na suisaw na Peter wagyang ay Israeli. Suisaw na miya saluami. Na suisaw na miya katana sa open area. Piano tulpon nagyang Al Jazeera. Lebanese Health Ministry. 4 people were killed in the 2 Israeli strike on the town of Yahmar al-Saqif. Piano tulag yang kaya Lebanese Health Ministry. Patko na tigyan kataw amyatay. Sisagyang kaya 2 timan strike. O di na bumba ang makapupuon sa Israel. Bumba nira na ginanadarpa Yahmar al-Saqif. 4 people were killed. Amanan yan na marayag siya mga bangsa ko. Agyang ka na nasisper na matagbid na ng surat. Matagbid na ng inidika ngaya Israel. Saka sayama na niya na di ka palulubas sa bomba, rocket. Malun yung mangkirangan, agyang kaya tido, agyang Hamas, agyang Israel. Pero rin, miyaw sariran sa natimbak. Na ditad no to kagya masaw to Joe Biden, na tuloy-tuloy suka pagwitiran sa sinapang. Giyang kaya tido Iran, Augi nga Israel na pera re miya minitimbak kiran ro. Nakatatanap timbak ni Ram na Lebanon. So kabasa kana ba ni pagudu basira ni pagudu sa mga rocket o di na mga drone negative. Awa. So bupiyad ni kadak lian na malangambu. Gina ni sabab amian tu si spare ansiran makatetek na pasi. Ansiran makadawa. Kau pa makaw diran may pikir na kadawa kapakadeke. Na ino ana si spare na patimbak si Rampan. So ay patimbak nira nang utwas katampar sa sebangan sa Lebanon, so kabasa karkanwa kagi may si spare na automatic ang biling sa mga tao na para sa mga tao na disan makambilingan sa ngana na miyadak-dak la munisipyo. Mararantarsan sa ngana pa border na para diyon makambilingan ng mga tao na ginan. May-maintain nira na strike. Nakaida taraya bay ni berat na satoran isurong ka na kaya tatangganon. Agi nga racket.
The Iranian president expressed hope that the alleged defeat of U.S. forces in southern Isfahan, referring to the reported commando operation, will serve as a lesson to the arrogant power of the world. Pero agyang Iranian president, agyang tigyan amya panutul, akyata bana si sagyang United States of America forces. San sa emanan yan na Isfahan? Why? Si sagyang ko tayo emanan yan na yeso ko na commando operation na kaya rescue sa mga kuha na tunoto mga pilot amya nga uluga. Na emanan yan dasiran siya makapamayandig. Why? Ang uta Peter emanan yan na aberan tiyotong so mga aeroplano eran. Ugid na aya miya panutul na kanaberan tiyotong amya sugat. Wah, so ay pagaliw ni Ran na tiyot sira ni Tomiotongon. Wah, ginan. This follow claim by the Iranian judiciary that U.S. special forces were neutralized during the Saint combat. Wah, giyang ko to ko na yaman niyan na commando operation akya failure yan. Wah, naginan natigin yaman niyan na tanda sa kapatuban na si sagyang kaya kuha na yaman niyan na lesson arrogant power. Yung emanan yan na mga ambuga mga tao. Ada yang buminggu dalan so emanan yan na mapipikiran. Kaya sabapan sa emanan yan na kauto. This follow claim by the Iranian judiciary that U.S. special forces were neutralized during kauto recent combat. Emanan yan na yung atigin na judiciary. Oy, man nagyang kaya pangitaban ni Iran, udi na korteran si sagyang kaya Iran na napitiro yan na man yan na gyang kaya US Special Forces na da makapamayandag sagyang kaya gilupa ayamanan yan na Iran. Harindir. At the request of Israel US Legal Memory Bill, reason behind war on Iran. Gyang ay ko na request ang makapupon sa Israel, may pantag si sagyang kaya anta pagyang kaya di kitidawaan si sagyang Iran. A US legal memory bill, Iran war was launched at Israeli requests. Ay tigin na matatago sa nga memo, daptaran agyang kaya kiyas sabab di katidawa sa agyang kaya Iran. Nagiitigyan na emanan yan na matatago siin na giyang kaya ko na kaya timba kay Iran sa Iran. Kaya timba ka Amerika sa Iran, nasabab ko na sagyang kaya request agyang kaya Israel. Contradicting Trump repeated claim of independence. Nagyang kaya tigyan na ditiroon, sabab sa emanan niya, nagyang kaya Israel na imanto na di mo di makapreklamo. Kaya gira na di rin pagpudin sa istorya Israel. O di matatago sa agyang kaya memo, na ako nasabab na gyang Israel na request yan na Amerika sa emanan niya na timba kanira na Iran. Nasa lakaw na tigyan contradicting Trump repeated claim of independence. Nasa lakaw na giyang kaya kapapantagan kasi Trump na ipipikir niya no nagiin na rakyan na iya katidawa. Away. Khatam al-Anbiya headquarter response coming to US piracy. Iran Khatam al-Anbiya headquarters issue a stern warning to the United States, stating that the military is prepared to deliver a strong response if the naval blockade and piracy continue. Ay manan yan nagyang kaya Iran, managyang kaya headquarter, agyang kaya military Iran, adno to suinibgay niya na mailot, stern, mailot ayamanan yan na warning. Si sagyang kaya United States sa kakasadiran na idi stating that the military is warning Iran sagyang kaya United States. Peter Iran sa yamanan yan na is prepared to deliver a strong response. Amay ka digna ka nagyang kaya Amerika, agyang adiran di kandida ka pa piracy. Kandida ka pa sa agyang kaya manan yan ng mga vapor commercial vessels. Itataro sila nagyang nakabubla kay Iran sa Strait of Hormuz. Udi na kabubla kay Iran sa agyang kaya port agyang kaya pantala nagyang Iran.
Naging era na reparado. Di reparado si kuya mana niya na strong response. Udi nakasuupya mi si sagyang kaya military official, military forces, US military forces. The headquarter asserted that the Iranian forces are at a higher state of readiness than ever before to defend their interest and continue to maintain effective control over the Strait of Hormuz. Peter, wag yung headquarter ayaman na niyan na Iran. Giyang kaya tigyan na Iran military. Nag-iitigyan na yaman na niyan na siya tigyan matatagusi ko higher state of readiness. Tanto kami na tigyan na reparado. Si kuya manan yan, nakatidawa sa kandipin sa ami. Si sagyang kaya manan yan, na Iran, why, mamiminti nami. So kakukontrol nami si sagyang kaya Strait of Hormuz, agyan na ni mala di pagagaw. Iranian tanker successfully bypass US blockade. Bapya di mapanutul. Agyang kaya ko na Strait of Hormuz o di na port, pantala naging Iran, na yaman na niyan na bubelakang kon, o di na pengalangan ko naging ay Amerika, wana ugid. Nakati at tigyan na aden bu apupakaukit, ayaman na niyan na mga Iranian flag ang mga barko. Despite the high publicized presence of the USS Rafael Peralta DDG-115 patrolling near Iranian port. Bapia kompan giyang kae. Ami atero katatagusan agyang kana na USS Rafael Peralta DDG-115 aginan so miyak kalala abar ko pangdigma kati para sa katidawa. Ami panutula di siyang di patrol san sagyang kana na pagkalang kawiran o di na marani san sa Iran na port o di na pantala na Iran. Miya panutulag yang kaya Bloomberg that 34 tankers linked to Iran have managed to transit the Strait of Hormuz, effectively bypassing the US naval blockade. Isu dia ang diteron. Aya papakaliw na Amerika na dedeng ka pendakipan nami aging aya Dak nami aging ay mana niya na Iran barko. Ugaid na katibo. Ini pun ko kaya belakasan aging kaya Amerika. Kaya tiro Iranon sa pakaliw ni Iran barko aging kaya Iran. Naguda pa kadungko ni Iran sa aging kaya pantala na Iran. Kaya mana niya nanda kapan Iran udi na timbak ni Iran. Gina ni pkanagtanong sa news. Ugaid na yakatitu niya na Peter aging kaya mga newscaster. Bloomberg. Ini po natigyan ko kablakasan naging Amerika na 30 agupat 34 tankers linked to Iran have managed to transit the Strait of Hormuz effectively bypassing United States of America blockade. Yan na di raw natigiran di katirwa. Bubelak nira, pededak penir, debu. Inubu tigin. At 30 agupat, amia kaukitsan, mga vessels, commercial vessels, amia kaukitsan. Mia bypass sira naging Amerika. Aba sira din katatantang ang Amerika. Debu. Sisirang mo sa katero. Ugida Peter waging Iran. Once, mana niya na touch newsan. Tigyan na response sa may without warning. Auto timbak na miskano without warning. Aswema na niya nasati man na miyadak perano nasati atening bakiran. Unto na miyaswa. So kaya dak perano na so kaya si bagyang utang mga driveron. Mga tauron na tening bakiran ng mga drone ng anakwan. Tetarataksa ng mga barko. Babumiya ka response sa Amerika. Dahil sirang bu response. This revelation comes as a blow to the narrative of total control over the waterway. Giyatigin isabab ay kaya panutula si. Nasabab sa giyang narrative, di mapanutul. Ayaman na niya naging ngay ko na okita waterway
road network. Agi ang kaya mga commercial vessels na di mapanutula ko kontrol ng Amerika na negative kakatetigin na labit talopolo. Ang mga barko, commercial vessels, ami tutumpok sa saging nga Iran, adiran bu mandedak pa. Niyabay pa si Rambog yung Amerika. Taliwasanan sa aging apkabati at sa media, Peter wag yung Iran. Aragat si presents Iran's counter demand. Siya man na niyan mga pagarin, naging apkabati ang tanong, nag-sumiyaw-law man to. Mapita, na sa mga details yan, kagi na langon na i-headline na. Langon na i-headline. Ugid na, ito na ini, mabubu ang mga reporta. Ugid na, bubud ni Rambo mapita. Kasi tiga ka na, kapag batian na ka na, mapitay ka batian ni Ron. Pamana, tos ka no Ron man na. Gira na pembatian tano, kaya gira na pembatian tano, mas ka-advance tano. So, kabasa ko no, sa din sa kapapaka-report Al Jazeera, nakapaka-report tano mabu. Sa din sa kapaka-report, aging nga Pilipinas. Binup ko na tanop na diging nga Pilipinas. Owa. Kaya no, aging mga journalist. Uman isa na susurong nila na ganito ang mga media sa Israel. Nasadjap ki reporteran ro na ilang agiyamitiran ro na timbulan ni ran ro si Romana reoling iran ro na ini-publish man. Ugi na bati ang na isa sa audience. Agi na editan dito ron. Saka pa ako Al Jazeera nakapa ako tanong mabu. Kapian niya na publish Al Jazeera na bati ang tanong sa ipan na kanagyusan. So gina niya man niya na diniwa ki kakelapis. Agi guminak kanud na mamugay sa Star. Kata si Busi Mahmoudi man niya na miya kabugay sa Star. Siya kanya Benjamin Sidik Salek Diwan Indal Sokran sa 35 star. Si Benjamin Salek Diwan Indul niya 70. Isin na karya Benjamin Sokrano Ari Salek